Bu ileriki kurduk, Devlet 996 Михаил Николаев, bu Алексей Жишковский, Саха Республикатын сәйдетілер, Сүмкәл Орулун, онна bu Саха Орултуғар, Суалтатын сығыналан, тығылан тұран, Алексей Жишковский адынан государственный премияны алды. Государственный премия Маннайгы лауреата Өбзірөж Барат Ташарин болды. Ondan bir bu Simeon Reşet'in kurduğu çarşı da onu sahalar terekte akbil. Onunla direkt devlet istoriyola antropolojinin ödü, onunla oturulur, okuturken o kadar baran digin bu ederek çatlardan adakha, ederek çatlardan oytarı Allah'ına bilgi olurlar. İlgi oğlan Alexey Şkolobovskay ülelerin kini oğlan bilengi beyaz oğlan kaddak sirci kaddak kini ületekhatin onun kaddak kini ta kolobovskatın bağırıkları gitar oğlanına bilgi bugün Gosdarsınay Sulurbağı dediğince beyde Urkuda Minister Olgaçta Bolbut Onunla bu Alexeyevich Bülüpet Kodex'in tetiği vesletübüt, onunla ülelen olarak cümleten, onu bugün emin bu saha bir ulağan köpetin Bülüp ve lafılarınca Çokov Nikolay Gavrilev var, bir saha medya dünyanın direktörü bir açıda. Onun bahalısı da Çokov Nikolay bu bilimli politika, bilimli gosdarstvenность kaydak Kini Kolobovskayı görüyor, onunla kimi hatta beytin ületiger, beytin bu medya rektör, ben milyon eder ki saha sıra kahvete halayan olan onun bu bir yere Kolobovskayı hatta Gosdarsınız görüyor, onunla bu bilmiyor, mesela demiş, epinin kutu beytin ületiger, buhanar bu, buhanmak bu, kini ületiger, beytin ületiger, kini olan ayır ületiger, onun bazı bir ayaklarını kersen veriyor. Doktordan Mardin almadım. Çarşı bir Respublikalı tüysünün bulunmaydı. Bir barbekeli bekleyen bir ad. Onun dağıtın etapında bu Alexey Nikolayev yaptı arasılar. Tüys bir orada ayağa gel. Bana 5 yıl bildiğinde bir petiliyetka. Olarda bu söylüyor bir Sandağı Ostamut, Çarşıdağ'ın kendini bu parça motolar tarakatamlı kendi ihtiyetin bütçekka igelenme, bu bilgi udarıstıvan nasibı, Saha Respublika'nın avtonomiyada udarıstıvan nasibıdın tirağı olur, yeni kanadı. Doğru takına kendi össü devin ki, o aslı dünya sağına kayda kaka olup tanıtımdan etmedi. Onu min ayet bunun etapına Saha Kiyide, Saha Norga, Saha Respublika'nın kayda boğdayı diyen batıdan duran Saha Norva'da Saha Rossiyskaya Federatsiya eğer ulu muçan oldu kırklar bilgi ortağına kaydılar olan ki bu değerli kurullar eden turlar. Ana ikiz etiyde çalkanına bu an böldüğü uları durarken eğer yapıcıskı ötünen tırnağına kirsi para durarken eğer bilgi bir sonu bulaktan kıtken itihanağa Alexey Şkolobovskaya öksübüler kamiye Benim kılar neden durar? Bu halur mandık tüyönüne bari bir sonu olana bir göçe tahtıdır. Bu da sonrası kıtıgar, üleliyen tahtıdır, tirak buluq tahtıdır. Arsiye odasılma neden durar. Onun üstünden belediyemede mademya etmedim, onu hatırlayayım. Alexey Şkolobovskay sananı yılan değerligen dinleyelim. Saha Norva'da, Saha Muga çıktı. Yine Saygı toz kolunun bir mendelen bölümden öpte saydan yer. Kalan kalbıda bir de oğullar bilgi, ester, ıstar, ajnatlar bolu demek. Odu Amerika olarak İngilizler bolun, atın kromuklar bolun, idi saygı solun tutus bakalar kinden ester kalalar. Kinder saygıdan hananı baklar, oleyin bölümde kalan kalalar değer gelenler ester solga varallar. Saha Muga ciddi oluk doğayda kanı bağlı Alexeyevich bu yen hepten belirttiğim bu olur. Kini basadan duran bu muçabağına ilerek elbetleri gel urduğu ırar
Оман жыртыган курда кире орундан иккенен промышленный революция кини промышленностька үдәдир билген промышленный территория ол алмаз аналар ахалар тоғон берден дилер биги промышленностька кыттырылар болду. Аны билген информационный эйде келбетиген биги чугу олаттар бити Арсен Товскай болун, Братуш Нискайдар болун, Тенгел осонлар аны информация кетигер кийди. Оларда биги кескилбит керек. Биги олар бут сайдар пехтактар, аны де кинебит сайдыда болун. Биги иче турбут сайдыда болун. Бу куртук аксыбыла олаксай куртук жомнак боламы. Андай аксан турар. Ondan bu men tüpüre demede çakçı da ol onu öyle, öksüküler Galatın öyle, bilgi ulaştırılmasıdır Galatın öyle, sağam olduğu oğlun öyle, neler dağına Sergeyeviç Nikolayev bu 5 yıllar betiliyetken bildiği bir buluklar, onu bildiği jurnalistler denettiği, jurnalistler bilgi, onunla hürriyatçılar, inteligensiya, oskolu tutanlara onu diyettiği bolar. Hayda haga kiyde hayda buluktan össe asbı düyaga eden durallar. Asbı düya sanatıgar. Sağa kiyde manlık bulukta, haydılar bulukta, oluğun gıtta, denge haydan yerler. Onda manlar bu manlık müşçalı eden ahadem sufran deyinler tıllara müşçalı. Aha hatına kerbinet bile. Sağa hayda bulukta denge manlık diyebilir. Olurdu duayna diye. Саха – это разносторонне развитый, способный, целеустремленный, трудолюбивый человек. Саха – это искренний, миролюбивый человек, милосердный и добрый, который дружелюбно относится ко всем народам и готов прийти на помощь любому, независимо от его национальности. Биги омгунан арсалакпыт, биги эля мукпытте. Саха – пример людям как прекрасный образец хорошего нрава и светлых помыслов. Алюкита Ахнагас. Саха – олицетворение благополучной семьи, счастливых пап и мам, бабушек и дедушек, окруженных многочисленной детворой. Маннык тетапетине биге саха оларбытынан ген тухтугона мин сахабын ген кызларынан этне булуп. Онду кеммил келле би дәм кутунан саха оларбытынан ген тутугун саха болан сандарын кии болан кеткейин. Мактап. Переведь сюда Гибдете общественной территории Салаячатагар Неустроева Саргалана Александровна. Бүгінен болуқтun, бүгінді жомын сәргебет, бүгін біге қағай, қыз білді деге қағай. Сағайыны ұлықта оғырары болбаққа, ол сүгіля қылықстой, Россия аңғырды дағымдар. Бастығы қолық бүлітінен, көрілдерін, әтейлерін, чинчилерін, елестібәтін біге қағай, ұтарын, ұнан қалырды кейіп, сүребік білен. Түгенінен туғанан бейгі бұғылар басты, үсілі кейіліп. Михаил Ефимович Николаев бұл өксігіләқ саттамытын, қас бейді кейе қағай, сүрек жүпчү тұмырын сандарды бұдығар, барға мұқталдығын білгенім. Найдығы қолбұрғыды үрдіғібін, оғыларығы бары бәкке ден біліғад, кейі үс құттағы. Кейі құт, бор құт, салдың құт. Людмила Рясовна Колоковская олығын бүттімін, анам өксігіләқ үліксөй олығыр, кені чинчилбит үлетігер, үлелен боқтығыды олығырын астырда, бәйтін тұлы сүрді қылбәқ жоны әрденен общественниктері көмен өксігіләқ әкемтеден қамсағыны түріпті астырда. Өксігіләқ әкемтеден бұл өксігіләқ үліксөй кені олығырын астыр кемегер. Кини әргемдетін жоны Саха Республикасының государственного территории, Саха төрік культурадың, традициядың, индиги келер бөлініға, өрі оғынан қарыстан, идектен алғы жомыт болыр. Бұл слайдыны білген құлбоқтары Алексей Васильевич Колоковский 1900 жылларға чорапчы олығын арылақ нәхелегер ең құлсыргеді робыта. Бұл жететінен 2018 жылларға Людмила Рясовна Колоковская Соловьевна этнографическая тур болды да,
Tartışkaları türlü hoşluk bizden hem bir tıkla dönüyor. Manna Respublika'nın ilgiler, topraklar, hükümetleri, общественность, çinçiyetçiler barındırdığını bunlara. Bu dönüşü de o süstetsullaha arılarka durup bitsebeğin kini anpaspede arıda o ulu deriyen. Manna bu ciyeketken oluq türde. Ulağın taptal bu ciyeketken döveli dürüstlükten sağlanır soğuzluk belli olur. Slaytların salcı barıqlığına bu arılar, çörekçiliklerimiz göstere bilgi bu üye büyük 15 silger kaç falan verebilir. 1905 yıllarda üye büyüğü 15 silger açılır bu. Bu üye bırakan elimleriyim. Üye canıvar anam sergileri durumda. Bu sergiler boğul sergileridir. Geniler iki adıları bu üstlerge iki adılar süper besi imediler. Maalesef olarak bu üçüncü olarak nefesler nefesler mağarabı üstü dağını indikti bu üyelikler, çinçilikler, doğru süper besi imediler olarak. Bu ini manam juga jen bağırdı geldi. Ondan saldı vardıqa, birinci dostu süper ötüyorlarqa, böyle sergiler oldular. Tontonga, ürüktür bedensizliğe, gerçekten üst sergiler oldular. Bu sergiler saldırıcı sergiler diye artlanırlar. Açılırga bu granatlı sergiyi bildiğinden eylem olur böyle. Bu doğrultudan Allah'ın edildiği teriyemanın bu sergileri durumda. Tüm gün bu sergilerden umayı bildiğinde süper ceregen onlardan bir sergilerin Allah'tan kraliyet vesile vatanayı korumak eksilinden konsollar havalarında taşıvartıklı ses savunduğundan alışıklıklarında cevaplıkları. Üst kut, üst sergi. Bu hediyeler soğukta durar sütlere daha ırava bu. Onların ihtimalle bildiğin diyebilmenen gibi. Onun daha soğuklarında hırcıbı çalınır doğa gelir. Bana bırakın kurdu bu programlarına sorun satılan bırakıyan hırcıbı çalınır edenlerinden biri bulanla kalan diğeri bu böyle basılanan gelen yüklenen bir hem olmakta, evet aktanan kalan şiddet vardı, hediyelerden yiyen onunla topuyduğun manna diyebilir. Bu soğutalağın en manna topu gelmektin. Sütler doğru anarın kırılın. Onunla sergiler duran sütlere bir uğradılar. Arada belirli bir olmuş. Manna Özbekön'ün Mehmet Sakarı başarılı okuduğuna oldu da Sisra aksiyini sınırında doğrularında karton oldu da ona bırakıp arada belirli bir olmuş. Bir daha gradus kıra dağını olduğun dağını oldu da bu emeğe daha ciddi manayı derece çözülen emeğe çiçeğen üretecekse onu da hemen bir uğradı sakranesinden boğular bilgiyle durar. Bugün bu ıksıbılar sanatı olmaydı. Bu saklı süre uçay. Bu tatlı orayonun çiçeğine neyle bir süre orada. Sıra ıksıbılar orası üstleri bağına. Bu gitmaha ehli elde tatlıyla bırakıp bu bağlanadır. Ümmiler yasından ekspedisiye çözüm söyledi. Sırrılara demine buldum diye. Onda bu üst kut, üst sergi böyle dair olarak sistemlendiği davranın bilim davası söylediklerim ede cümleleri ehliyatlara götürüyor görevlerinin ehliyatları davranın. Onun kılgıstık bu ehliler küçükleri durumda ehliyatları mağarabülüsü bir nıf olmasılar diye. Yıllar yasabına Kolokostaya İlyan sağlar kamsahını saldı, Larisa yasabına Kolokostaya saldı, İdiniz olmasılarken Bulgariya'a, Serbiya'a, Novosibirsk'e, Yekleri tulduklara, onda bu gelir sorularda
Казан'da yıldızları bulanlar. Büyük Johnson Türkçe onlarla göre bir kurdu bu bitti hep bir halam durur. Bir oturdular evlerine. Ağara dönük istemediğinden tuğralar. Biz sevgi tuttuğumuz filizmi yılanların diye. Kendilerinden tuzundan emeği ne yaptım diye. Bu yıl olup hızlı yıllar elbette bir yıllar bu tular manna diskutislerge tuttular общественность баран эми үлелер баранактар. Онна мен оғылыпты тухайын әдейхпен, онда бір дөйіппен бағанабыд, өксікілі ғарбендеді проекті кейдік үйрені күтті. Олы хаста оғылыру, студенттер күтті дәлейбет, бұқы бары күтті аны ағыз көрсетпіш. Еті бұлар көрдің научно-практической симпозиумдами әлбә Джонбитчатсыз жүрді, ол кәнеттен білін әлбә ғадигер проекттер білгелер. Өксікілі ғылықсы 5 жылы сағаламыздынан бұқы бары едік бұғамы сұлуы өтікленіғей бұғамдың дейбірі. Мақтанабыд, Саргалана Александровна. Бәйтін кепкер Михаил Ефимович Николаев 2002 жылы Алексей Алексеевич Кулаковский өсігілі Алексей сылынан білдеріп кетем. Білген білге тылы берептім ағарабыд, журнал сүрін редакторға Оғарлан Яна Никитина. Мне удобнее говорить по-русски, поэтому я... Вообще, на самом деле, я не готовилась, я о том, что я сюда приеду, я узнала вчера. Вот. Я приехала сюда с очень большим интересом, с удовольствием, потому что, в общем, так сложилось, что прошлым летом я встретилась с Михаилом Ефимовичем, он пригласил меня на симпозиум по Кулаковскому в Качекаце, и, послушав все, что там говорили, мне стала очень интересна личность Алексея Алексеевича, про которого раньше я думала, что он больше литератор. Вот. А там я узнала о том, что это вообще невероятный человек, вот, про каких раньше говорили, человек эпохи Возрождения. И вот, побывав на этом симпозиуме, мы с моей командой YouTube-канала Ялгарова решили сделать передачи о Кулаковском. Вот. И на наше удивление даже выиграли грант Фонда президентских культурных инициатив. И в настоящее время мы воплощаем этот грант. Вот. И в конце апреля собираемся выпустить цикл передач о Кулаковском. Я сейчас объясню, да, почему я это делаю. Вообще, на самом деле, я думаю, что все собрались знатоки Кулаковского. Поднимите руки, кто вот, считает себя не знатоком Кулаковского из сидящих в зале. Нет предела совершенства, Саргалана Александровна. Вот. Дети все знатоки. Мы не знатоки, мы не знатоки. Молодец. Честно таки, да? Честно, честно. Ой, пора мне руки пойдем. Хорошо. Вообще цель какая, да, вот у этого цикла передач? Вот я, например, да, к огромному моему сожалению и стыду, я выросла в городе, да, вот говорю по-русски, хотя я, в принципе, довольно хорошо говорю по-якутски, да, но мне удобнее говорить по-русски. И я не могу сказать, что я хорошо знаю историю нашей республики. Я не могу сказать, что я хорошо знаю культуру нашей республики. Это, конечно, очень печально. И вот мне сейчас уже очень много лет, да, и захотелось, вот во второй половине своей жизни захотелось узнать, да, и мало того, что узнать, захотелось рассказать об этом другим таким же, как я, а их много. Вот, знаете, как бы не стоит закрывать глаза на это, да, знатоков якутской истории и культуры не так много, и это плохо. Это на самом
самом деле очень плохо, и хочется как-то этот пробел восполнить. И вот, например, вот мы уже там сделали небольшие интервью с несколькими людьми, в том числе с выдающимися личностями. Вот. Ну и мы им задаем тоже вопрос, что для вас Кулаковский, каково значение его для нас, для будущих поколений. Да? И очень интересно то, что они говорят. Вот, то есть я просто думаю, что когда эти передачи выйдут, они, возможно, не будут глубокими. То есть там нету такой цели, какое-то научное такое обоснование, там, биографию там, со всех сторон изучить. Нет, она имеет цель, да, заинтересовать тех, кто, ну, как бы, так же, как и я думал, что основоположники русской литературы, да, как бы. А хочется вот какие люди были вообще, на которых надо равняться, которыми надо гордиться. Вот. Я очень рада, что я вот на старости лет открыла для себя личность Алексея Алексеевича Кулаковского. Спасибо большое. Белгili Тылыверевит национальный архив директора Солбиячитыгар Малышева Наталья Николаевна. Бүгінгі өңілі тірәйін күттілақтырыр баға мақтал болды. Онна әлбәқ бай оғылып келі талғырын қойылды. Келерге мақтал болуын дейін. Онна бұл бейгі национальный архив бұтығыр 1 миллион сүйінбі дегенше документ қаратығыдар болуағына 19 тылынан. Онна ол егер бұл Алексей Алексеевич бір документа якутской интеллигенции ден сұруға қаралығыдан ол сұруқ өсті уникальные документы ден реестрға кейлен тұрады. Бұл бейге арқынтығыға уже 9 жыл болна қаралығында. Қайдақ бұл документ арқынға келбіде қайдақ бұл сұруқ кен егеғар тақылтын тұғынан егеға қылатын қылғасты кәрсияқын бағарым. Ота бұл нұчылы бәрімдер беті, онан нұчылы дағын кәрсияқынса, табар сақылы әдіп кәрсиірімді. Ота қазберді документ архивқа кейлері бәрді әрмейер солда іздер болып, оны бұл сұруқ, бұл көрергі құрдым, бұл подлинник. Алексей Алексеевич бәйді сұруйбұд, жәйдің рейдіна сұруйбұд документан. Аны көріғыт оны өйәға датада барта сұруқта ғырды, качықат ген бар, 1912 ген бар, зәйгі ген сұруылы бұд. Аны нұчалы сұруйбұд. Почтамға дел производство, оны төнкімен нұчалы. Кені 2 тылынан бұл қабағасты қанарары Баллади, Нучарды тылын бағыламыз, бұзына сақалы тылын, конечно, жүйдік білер солдады. Оны бұл бейін тоғы бұл документің позитив дейбіді. Онына белавик дейбідесі, тоғы деді қабылына кейі сұрғы сұрғыларға қолағын едіндер күхіл ручқарынан, мұнайды туағында якутская интеллигенция дені, біле тоғылан тұран қытарындар, soruyumuz. Ana haberken diğer bollarına ammanayı bu dokumenta öksürüler öksüydü Latinitsandan ama kızıl ruşkarından kızıl soruyumuz. Bu dokument kayda arşivden var oldu. Diğer dokumenta üçüncü serili dokument beyni tefsir. Bu dokument обложкадыга таслиге сурулла хеджеребит. Якутской интеллигенции получена от секретаря Сунтарского СПК товарища Максимова 1933 год. Он был того был уже архивка кире, архивка харалласа дара. Короче, был эти совек был тугнан пастарнан. Это пастарна было чернилана был экстракуляр все эти. А магнай был сурукар мебели бацир. Он сам был кайдак
Максимовка ол султанга бар болан қалбыды. Эме чокчу документтар архивка пока болуду бадылар. Ол кынан баран профессор Георгий Прокопьевич Башарин мандыр кентора. Николай Семенович Максимов, как культурный и образованный человек, понимал значение уникального документа, поэтому издал его в партийный архив. Он был один документарный кордонка, Максимов партийный архив Хемедисей кытта, Иван Алексеевич Пигалкин кытта, бирге, бирберега, Москвага, коммунистический университет трудящихся Востока дене бирге бөрөметтери. Олин ото билен килдигер эренен ол документы туктардагы. Бу билген дела то национальный архивка уже этимге харанлыгыда Якутский обком КПСС ден фондадыгар. 1930 жылларга бу бастагы официальный партийный архив Хемедисе Иван Алексеевич Мигалкин халана эти документы тутулдубуз. Онтон 1904 агысылларга тока отчеттерге суруйбуздар обработанный. Ол кынан баран бу документ 1909 жылдан кадылы спецхранга кеппит. Оларда көңүл басқа болғанда қамды көңілі тұтаңын ала әкелердің білімді құрдықта кем бағара көрі, естен, білер, өнеден сөп болғанда қабет. Тоғы детақына мәскей білімі қалынан егін рас білімді версия бар еді, оның тоқтармада олғанды кені гәрді хақпарақтар еді. Ondan 1909 жылдарға Башқұртстан партийный архив Хемедисе Василий Гаврилович Лыглаевтен страховой копия оморон. Онна самое главное ден графологическая экспертиза омоттара. Ол экспертиза дин чакчы быхара. Бу ахалсыны слайдага бар. Бу дин чакчы бу документ bu заключение ден барды. Эти 1909 жылларга bu графологическая экспертиза Кулаковская дин бейде зори бутуттугунан тугу зоруп болар. Онда торна кыра әбейлер бары, олар сорақтара боллаган Кулаковская бейде зори бутеби, орағын боллагана адын жондан зори буттарден, оны барда қалқанлық страницаға, қандық строчкаға, қандық тоқтар куча барда егені барда сұрындасы өттер. Ондан бұл суруп уникальный документ. Это 1 500 000 керега документа. Бу суруп бары соға түйтере документ. Республика үрдінен уникальный. Реестр уникальных документов Республики Саха-Якутия ден килянца. Олардан битестері бұл Алексей Алексеевич суруга. Енегден бұл суруппыт спецхранение ғағыдар. Ледергеділі кен әйгіға бұл копиятын оны білеген қатар күйар сетіменен электронный вариантын көрдіребін. Ол документ сүрсілігер подвенегін амбастан бұл качекатқа тахарға жүргіз. Дегенде документы сені тому бадын тұтуға, ветерандар бадыттан көңіл ұлан, онна бұл ұлақан бағайы кен әмер далағына акция болғыда. Енегінен ол сұрықтан копиялара 5 ұлыстарға барыларғар копия орын Людмила Рясовна, орнаттан бұл архивистар, орна Министерство культуры тарғатан, қазберді ұлысқа ол копията бар. Оннан бүгін әдияқын бағарабын бұл тоқтер. Деңдер біле әделер рукописи дегорят ден. Он деңдер бұл жақсы улу, жақсы бұл сөйдік кейі болара, оны сөйдік кейі сұры бұта үйелерге кәқтебәт, үйелерге қалып ден. Бұл сұры ол тоғыта болар деміп әйеқа бөлісті түгіл тұғылар. Онда бұл сұры бұл әйеқа көрдіріп тұрабын. Онда әйеқа Кулаковская
эффектив, честив, жаннарга бу бүгүн яха беле курдук. Эти сорогу көрдөрөн туран оны национальный архив адыктан яха улахан улахан яганда тириэттер. Дәріхманды мақтанабыд, качықтағаны бұл саха интеллигенциятығары сұру Алексей Алексеевич Колоковский чыпчалы болар бұл маңна аңардас үйректәхінері болбадақ, белимері болбадақ, маңнан тық хайсыбада болдул, экономика болдул, дорогуя қарсыда бола болдул. Опсайнан сахан ұруда қайдақ көрдік тына қалырын туғығар бұл сұру сұруп болар. Оны әйдер ұйчаттарға келямызки көлуенеға қалырын ғына бұл национальный архив үлеті бейірға солғалақ тесаныбыд. Bundan ol kararlargar emiye tuspе beytemi verenliktağa bulu, sokolnağa bulu, onu tutuhanı, bu gıcık kıybın dokumonu tuhanı отделын салаяштыгар Айталина Афанасьевна Захарова. Bütün gün bolduğun milyomanı, John bugün dünya hazırdı gün, bugün bir yolu kibet Алексей Колоковский беребит күнә. Онан bu benim aklı bilgide bolarım bilginden yaha ılgastık bilimlerim varın, bir nasyonel topraklar, anne dokümanlar bu. Алексей Алексеевич Колоковский onun üretim gereken dokümanlar satanların topladı. Onda o senin hayda bu kahamettan bu Алексей Алексеевич Колоковский dokümanlara komuldan beraberlikten sağlamakların tümlerine hediye varım. Sırada orada 1996 yılında Алексей Алексеевич Колоковский görevde süsülbasının görsü an bastan Nasyonalny Arxiv ilinden Aras fondalarga hıdar dokümanları koyan beraberlikten, munyan, bullan tematiический биречен ден оңолурда. Ол сағанымен саңа национальный архивге таңа великилерimiz сағада ол бұлан тұрбыттар яқа отдел документтері туханар отдел великилен тевестен яқа амбастырды самы улахан жеңде қомышлай біле яқа болбыда. Оны мен архивге велир Bilem sağlamlıkta bu Алексей Алексеевич Колоковский dokümanların gördüğünden. Onun sürdüğüm kiyen tuttan тұрауынан tanıcı odurça hıl bollu ol gördükten Алексей Алексеевич Колоковский adını ırı tutamın kiyen elgağa elbette taksamın bu kine dokümanların tuğunan tefsirinin bir kine duhovnay dokumentalnay nehiliyestle diğer semek kılampın kindire hıcımın diyetten daha sürdüğüm dolguyabın onunla üyerebin onunla yaha bölüneme kılgastık kapsildiklerini sürdüğün dolguyan durabın. Ol hağına ambastan süssetton hette dokumen bu tematiskiy birleşimine gitti. Olandan elbasılasta onun bugün yaha iki kişi tuğunan ayaktık tane eden ayaktık vardı. 1996 yıllarda тематический перечень oldu. Bütün kendi Kıdanovan'la Platonova diye bu bilgi adırpıt Çulu istorik pıt, profesör pıt, Georgi Prokopyevich Başar'ın yengende Ogdavada Başar'ın ürsüllerge homuybut Колоковский tuğunan dokümanların tüydün üst yılını nasyonalne arxivga tuttardıda. Ол билген туспа артынан коллекция профессора Башарина архив Колоковского ден тыгинче абы сүйстогун 1900 жылдарга тие документтер каралган. Бу билген национальный архив бир самый седах документтерде, интерегни документтерде фондалардан билдестире боласыдар. Онда ки билги бастыр Хурьятчевый, Семен Тумат Эпитнен, Киптик бу три якутских хореогиста-просветителя ден 1904 жылдардағы бұл Георгий Прокопьевич Башарин сағаланылықтар бұл деңне кене бастағы бірге сағалардан ученайдардан чулу ученай бұд. Герой бұд дәхмін бағарабын
bu именно bu üst kihibidin ona çoğdan Alexey Alexeyevich Kulakovskiy nehirestvedin öğretarlarga ulhandık kutumnaqtık, janardaqtık, ırsınlarga ülelavit kiye Georgiy Prokofyevich Başarı'nın dolar. İkiz kihinler benim hediyatım bağırabın kini Siyenin Людмила Ясовна Кулаковская. Людмила Ясовна Кулаковская bu тематический перечень омголубтинкеніктен кини бихири аркылбытыгар түннері күдістері деріп капырдық суббота дағаны қандық күн айы келен қасқыды тоғыстан келехал дағанды жетәрні алыбыт сабылғы ардылы оларын өр сылдарға үлелер тығынчаттан тақсыды күмені бұлар әме бейдің әхәдің bu bilgi ulu bilginin dokumentalinin nehirestvedin kini beytemeye kendini bilimli kötünelerge kaldıran Ambastan научная биография Кулаковского gen kingenin monografiyadın taharan bu naukava Ambastan Alexey Alexeyevich Kulakovskiy научная биографiyadın arxив dokümenlerger olan tahardı научная биографияда ebilginin samay bilgi Alexey Alexeyevich Kulakovskiy biografiyadın tohanar kingenin bu ebilginin bu kinge. Antara kandık bağırıp diye tohtanını sağlanır. Kini dönüp, doğana tergallerimin biz bumaş etti, doğru geçilerdi. Olsa kurduk, olarak kim kandık bağırıp diye de oldun, terlikte de oldun, ulus da oldun, oskola da oldun, tohtanını sağlanır. O hekimliğe Tarta Nikolaevskay, Kanarajetin Metrический, Kinyetin Tınınca, Ağustos 1970 teröristler tohunan razdelgar, Hübe aksız peyverinden bu kulun tutları 16 günler evliliğinden rukundan 400 yılağa Alexey Alexeyevich Kulakovskiy bu 400 yaşlığın nehirlegin oluqtağıdırlar Alexey Kulakovskiyga onun kine hukunda gelgeniler Anastasia Nikolayevna'a törertün tuğunan bu hübe aksız peyverger allara törertüdüler. Bu cecimler edergeli poldinlikten poldinlik bu Alexey Alexeyevich Bastıkı dökümene bu olar. Ondan da bir kurduk Alexey Alexeyevich Yakutskay'dağı realne училище'ga verilir kiren. Bu Yakutskay realne училище'dir o sağalarında. Он тюбейс üye sağlanırdıgar. Bir oblast biter olanda sahahin oblastlar bir samay sürde ulahan derinde böyle hari derinde de onların bilgilerinde. Onunla Moskva, Peterburg üniversitelerinin Академия художеств России bütün milyonlar преподавателler, учителler, onda gelenler Билелилер таби. Она была именинник дневник ученика 3 класса Якутского реального училища Кулаковского. Тынча авасюстого дётсыл кулун тутар. Манда көрөрдүк күрдүк кине аскеркалара баалар. Онда боллагана өтөтөргө бу неделяга кайта туак индиегине мероприятиялар болуптара бу неделя мантарге көрөбүт. Мандаларга bir подпись родителей деньги, будинга Алексей Кулаковский, Алексей Алексеевич Кулаковский, агата iyi battağında emir Onlarda kine agata kine dineviniğin emir körerevit indirekten bilir doğa gerekti. Antropologana kas bildi, böyle gari oğulları öğretmen seminariyada boldun, училище'de boldun, okulada boldun, kantuitne jurnalı derler bağları. Bu tuğu olur, kantuitne jurnalı der. Bu bağlarda kantuitne jurnalı denge sılayı, sıltuharı, bu oğullar öğretmençiler, vaspitannikler, поведенияларын, bıhıların, maykaların gördürür, kinleri keten görür, hurunağın tabi. Onun kulağı bana bu hurunağını arayın gördük var. Bu tuhaf yerinde, bu tütül üyelemezin tuharı. Bu hurunağındakini Alexey Alexeyevich bildirerek gittik. И то o tuhaf yerler. Bir çasta Алеска киттербиттер тоонеттер кая бир уробу уважительный величины табуга көтөп. Онон колобара бу амардас кандуиттен да журналдан көрдөк Алексей Алексеевич Кулаковский айтак курдук бу дүн сылыгы ол тебизде бир уробу көтөптен колобара сүрдән бәйдә жанарда төбөлөдө эмне бу журналдан өдө көсөттө кылчар.
Антром боллагана бу ну человек такая это духовная эволюция дибит, поэт, философ дибит. Ол жабу кине бу веренер сылдардан сагаламдыктар. Хастагана кине бәйті авторитетта, сочиненияларда. Оларда билгестире бу есть ли сходство между жизнью отдельного человека и целого народа, судья философской, денис погонного сочинения урыбудет, вот это оставное. Все, он наводит кинить народ хайдытын тугунан, патриотизм тугунан, олар кайдак салханаттан тугунан судьян тренер сочинение. Оған бір манны көрінері бұл кығыл чернейлерінен кине самай уластыр, ыдықтыр, олар Петербургской университеті бүтәрбет Ушаковтен осағана билдер көстір учутал преподаватель бәрі бүтін оценканы тұрып. Тоғы бегі тұрып батайын дехайын, манна бұрыян. Волковский, как видно, поработал над темой, но мало доказательностей. Положим, что все почти мысли правильные, но они ни на чем не обоснованы. Не нужно допускать этого промаха в последующих работах, тогда и сочинения будут полные. Ольгин тёттәвер үсті минус там. Onun olarak bu mantıklı görüyor ki o sahneler böyle uçurdalılar, prepodavateller, kasbiydi o sıryanlara, kimlerge dergâlı bile mınçaları da hatırıya babacınızlara, disiplinini korbültüğü iddillere anarda bu tuğdan dağını Uşakov da üniversiteden görüyor ki biliyor ki Антон Тынча, Агасус Тоуэн, Херцегаллахка, bu Якутской реальной училищене Алексей Алексеевич Кулаковской бітері. İntilegine bu bітірбітінлерден iki ere kihияға Алексей Алексеевич Кулаковскайга, он Виктор Жуктен, или Адербыт Басов Сирошевской, ден Сильной Поляк Палите, Черная Вера Якутовтен, Улета Евлинне Дулы, Виги Саха этнография, Вир Бидлер, Солтана, Улете Омарбыт Басов Сирошевской, ой, Васлав, Трощанской, Ола, Виктор Жук, Кенекітті табарына, самай табарына, кемгедіктер, оны кенлерге ере. Bu iki oğu prepodavание gelin ospolağa oğulları öğretlerge beraber bir ikkili kihlerdir. Onu bu Виктор Жуковскайга дәді Жуктенартеребит, кине вот русско-русская, берем барандер, делопроизводитель, вредитель, вот русские народные управа. Вредителям баран сюдаган, там был, мен артуплехте боларым бугитна, делопроизводитель, билете, конечно, документари, артугу купеллехам болар, но он сюдаган, дед, сонмия, вот русские народные управа, делопроизводство, да, вот, тохтанер, билем, Surukteren'in doktoru Kur'an-ı kurulları bit, neyne hıtalları bit, şöyle kararlıları bitten Suriye'de bitse, onda bu bitterler bundan милый друг Виктор, доктор Сuriye'de. На первых порах я сильно негодовал, видя канцелярские порядки. Судопроизводство у нас оказывается в самом плачевном состоянии. Судопроизводство делопроизводство. Антон Болгана, Девятинген, Беликин, Батурусский народное управо фондата, Бияха, Белисамай, Тонбай, он Шугайдин, Карлахатар, фондалардан, Бидестере, национальная архипелия Хумара, Алексей Алексеевич Кулаковский, Галата, Мемандабар, делопроизводитель Бугитна. Антон Болгана, Богурья, чувствую, что я далеко недостаточно образован мир. Где-то далеко в глубине души живет зародыш желание самообразовывать себя. Убыллағана тугайтерейді. Ол сағана Патрустовуска оларын әғедауы деләйді. Неген келі сүрдәғын тугненер жырттанын, тугара ағын еген көрірі сүрдәғ олақан біле бағасын алағын көрді. Ол еген боллағана арағынан барынан жырттанын. Қолбыра бұл тәтірәйді қараллағыда национальная ошибка, эсперанттаннан жырттамын өссі. Оны оллағада тамбо сүрдәғ әлбәғі ақпыт қонын дойлы, күн ағарабин, майын, Рид, Шекспир, Толстой, бұл оллағана даже стенографиялен үрейен, бұл үлелі сүрдәғын жанырдағды жар табын өпті.
Антурам bir самай тонлахан туга симчанга баран олорогда бу олонда симчанский дневник ген туспа кинген бола саксыбыт бу акастахаллаха таксыбыттар бу боллагана абастан бу рюбе киснаярка рюбе солдат сруга тохтели решился хоть попробовать вести дневник. Весь свой век мечтал об этом дне, но не надеясь на свой безалаберный и ленивый характер, не решался на это. Олим была на бомбе, или БМ только дили палитин, а там жизнь провел весьма содержательную для жителей Якутской области, полную всяких приключений. Перепут курдук букине дневнигар, бу агардастылар этиде, бу бейтин ологон сүрдәгән кергәлир, оны мен ханагырыктан бу агардас этиде, кине ологон бардын көрдөрөр дип бәлеге багарабыз. Алар нугырын симчаңалар сүрдәгән дәгән үлелир, оны бу амбастан словак русских слов ген перенятых и усвоенных якутами ген сүрдәг этнографической, лингвистической өттүнен сүрдәг сыналар словак келе омар. 9 тыгынча тылы келе хобуян бу словарин. Бу билингенде бу словарин яхак самай перегеней күндүр, оннан исторической научной сылтылам ген билинер. Вот bir bilememe kene toka kıtlıkta. Ayıklarında tırpastarçısına kıtlar ve daha müheyeni salayan ve tabasın adından baran bu mirnay likvidasyon mirnay olarlar hadi südyanı bileyen bu kini taklatın burada var. O anda kadar kuttuk ölümüzgay ve yok karandağının vizola toktu südyan ventilinde ve de tospa istoriyalar doküment nasyonallar hibka karandağlar. Антон Белятов будет Баку, туркологической съездка Востока, съездка пара мандата, момент, где архитектурная халата. Обоёва хенкине варан ханьярчан, Востока съездка кыян, кыттылата. Потом буквально не вот хайтрение то статья про происхождение слова якут терпеть, что сюда Allah только сюда угоняет, это все бывает Москва, но на баране не так супат ает на баран глядит, он на моменте не бывает вот статья кимах киманда и демекеле национальный архитектурный только сюда то по видите сахалары якут терпеть атен интерпретация да Алексей Колоковский тема. Он на Москва Судан Варханный Гвардиан, бо Иван Белокуров постоянно вестибитель телеграммата Якутское правительство, он на Сахатевские общества Улу баяр бүтін туғынан телеграмма бойынша тоқсақ бүйбі алтығылаққа ақсыз күнігерді ақсыз болыр. Алтынне ақсыз күнігер телеграммада. Оларына білген 1992 жыллаққа Колоковскай үйе, Даниловскай қылатысыға білген үйе бар кеде тұлға. Онтан боруына білген қачықанға Мана уже Петра Михаил Николаев. На сюда кидрин из Хохамна не просто это не грех второй раз сказать, да, у каждого народа есть люди, которые являются символами, скрепами своей нации. Абай, Ганди, Конфуций, Вольтер, глубоко улучшен только теннер. Бии сахават народу говорят, бии Дэвид Чувачевик, кен эгера. Инникиге, куярда kodüler ki Алексей Ильич Колоковский, бии республика символа, бии нация скреп, потом самый самоголурки хите символа Алексей Ильич Колоковский болар. Вот это было перед этим маравом Колоковский личного масштаба, культура, наука, бейтин народыгар общества, киллер биткалатын билгин дагана биги өсөдөрүнү күчөйтүк өйдүү биле үөрөдө өрө кеңейгар капси ырдан бигин хабары биги артык хиттер болар бу хитна
Ondan eti ulahan, etergezi ulahan cılalar, bihi sevey bulaktı kildere bir, üstü de anne kilder yaptı. Maktalar. Sen günde doğanlar hüdde aşağıya kapsiti bolla, şümeşübü ollarına vadım kengati bitti. Bu kurduğu tereyağında bir kurduğu bugünce bu bölümden havalar, bölge diye oldular, hasta olması gıdında, bir onu sana abdiga Respublika varta gıdımı kurdum. Onun tanrı Kuska Kuraka Kolkoska kiye bolar, Kolkoska müzeyiga bolar. Tınçanan ki bu bugün Respublika ağrına attan, kine aktan, kine habertin sana bulun beren, kine tonun topuydan. Bugün Çakçı Dağı'nı bir istoryamın bir kehsebillah tügenin arayan kördübüt, beynimde bu bilgin Nikolayev King'e, Sakhasel'in bu bilgin Desgüşe Hurriyatçıların ham ayak sakallara, Samay ötüp kırdastıra, eti gıdı verden, semen tuman kalen olurlar, beynimde bu bilgiler bulurlar, barınmıgin kalen olurlar, Semsettel ilaçta havalaşta çoğu böyle bile verden kaleler, bu beynimde nar böyle arkeologlar bud, arkeolog nasibler, mutaynikler ve hayallerler bildiğin takar bildiğin evde tutanlar normalde eserinde son tütten kirkelerler, onu hayattan hanet ederler. Arkeologlar kendine elbette onu tefsirde doluklara diye toluğa maktabıdan dilinde bir yaka yana pekazayla verden gelen kıtımına, onun da bu Nikolayev kimdere bu kadar kelli ciddarga oğlum butuga Nikolayev kimlerine beygir bu Mikhail Nikolayev aparatına tuttan Ulhan maktabıdan dilinde bir onunla bu kutlukkar sürüler esirler boğla tuttunlar hamattan hağız tarihsizler yemur epey televizyon kurduk bihigi sakalar emiye yügo kurduk kehilahfi sakalar meyken tuttar cünnur dağpul oğlum tukar bütün bilen tustahput, öğretecek tustahput, onun ket tutup tustahput diyen dürükten turan bargıtın ortaya katsikal yürügenler var.